لباکوری رجلاتی سوریه اما بو 12 سالن امو پیکاتین عرب yani Kurdu, Arap, Süryan, Aşuri, Ermeni و kesime ditir. Em hevre cihan dikin, em hevre şerek dameşandın, hune met tekel hevvu, tecrübe ki me rebeberib hevdirahe, tarihe ki me Kurt bej, tarihe ki me hevre hatı çekirin, şbon habe. Yek erke me heri asasi, despeke avaku, deskeftin ku hatını çekirin, hatta hal bakrucat Suriye em بپارزینن و دیسا ام دزانن اف هرما دمک دریج هرما باکور وجاتی سوری دمک دریج پشگو هاتا کرن هاتا اهمال کرن هدف ما اول کت سوریا نهدا اف هرما بتوای پیکاتی خو جاکی خوی ضایق بگرن وکی گلی کرد دمک سوری هات دولت سوری هاتا آوا کرن حتی رو جهیرو هرم هاتنا انکار کرن زیدا قابل سرما هاتنا چه کرن قانون استثنایی هاتنا کرن ev çend salên davê dat ji bona yekîtiya Sûriyê ji bona yekîtiya xwe Sûriyê gelê Kurd gelek tekuşînê mezin da meşandin. Axa Sûriyê yekîtiya xwe Sûriyê jî parast û îspat kir ku her kesî bîtir welatperwerê Sûrî ne. Ji bona vê jî mav di Sûriya nih da mafê gelê Kurd teybet mafê xeynetewî mafê siyasî ê kulturî pêwîst e werin mihafeze kirin. Distûra nih da werin nivîsandin. Eva yek ji ew ê me esasî ye ji tarafê me ne esasî ne.